shumurizo kambere batara Yen Mahanga wanje ona nyori yaje kabyaye ni katebe mechi igizanje zo onka kandi gwanku nyono nareba izanje kazwire aha biteka muri yawo nibya korra kandi yakora aito kandi no awatata wanje muzee twiza mwabashemna tabasika abashemberero iwe horo gundi bantu mwe mwiza banje ndamusyogewe horo otikize mushokana mukizi bwana we kamwa mukamwana wawo mukamwana shogo nankwazo munda timokora maramusi ngati kakwata ura musiya horo kurungi kala mzee mzee orije kajibu tora n'abashemerero doto akira mzee lesha mbere yake mbera nukwege cyo kigero kitawo kibambukawo nshinga cyanga urije mzee nzafite korusi uza kutera horusia abo deba da kutaho kibambuka kwasaho teraho nzafite korusi mzee uza kuntera ho cyatoragiro ko kagara ukaburayo kana mzee kanijerizo tuwandeba kanijaji wizaji nizana kajiko na watu roko na wana ateganisa n'abashemero bo mwizane ruijine nyongore mwana usokota watu mzee obayo tinyene sho kawabusira ubuya kakanira obwira nturayo obwira tiyore na kajiko muto wanje kakaraga ubya namu yahanuye ni mureberaje niyo kumpicuzo bwire nafana yo mucyaro wene miru makajega nakora cyo muzeye nkega okega munonga hati nokora munonga mbwene hati waza kureka dirisa deri wakuleto ruiji barwa kawena nibyebyo naye na ukingo mukirebe hati bwenu naye uyiwe hati bwenu niyo waza kureta hati bwenu musige mwadetera orwijo rw'ecoma kajiko nakora ko yanzira kubugamba muzeye tubenza kugaba twarwoherize kare ondetero rw'ecoma rero bwenu atabantu bonana bararo mu nyigize byoma cyo kereke nanyu mundetero rw'ebyoma mutere mwe burahuru mwareba uboniza na kajiko ngiza no mukazi wanje tuza kuchikora muzeye wiza no mukazi wawe kashika na mwishire mu nywanu wawe utakumara musi aguro kanamara musi kutangambira simu no uguno mukamwana wawe no mukazi wanje mukasokoto ogu tuwanje rero sokoto rashwero ashimwe nto kumureba kakanabi ogu ngi no mukazi wawe abashija ngasokoto ngahani ungambira gereka kunkangaro mutima muramusyeje ngire ngo hati mweno hati muramusye no mukamwana wawe no mukamwana wawe muramusyeje nuwogo wezi we urumuka mutabano wanje ne bebe wawe tukutereba uzire okamuzara akakuzara kandi kwarari mukamwana wawe ngo mukamwana wanje mukaona siwe arebi ntache ngashuku no mucyara wanje kandi mucyara wanje nari mukamwana we ninketegereza konka manya yanaza kwiza hari mukamwana rero ati utuwa mugambira ngo nozo washu kasikana mugambira woza tiya kugambira ngo nozo ukureba sozana bangambira muzeye bakugambira kwano wakimanya muno iza kundeba twira tupuraninzire kurgakare kumarobwira kari mu ngambiro kumwiza ngwene mwiza mwekorire kari ndeba kashaho kumwareta kana kace kanta kureba nsaho mpangu nari mwe bintu ngabizire kutaya ya mwana muhingura no mwizo wanje mwiza mutasukuto katire cyumwana maze ibintu tukabaterezamo ibintu byona ibingi buryo mu motoka ekitareta nembuzi nkaburizo yera Paulo ari tempa yanunje tugisara kandi mukamwana tukoze mwana ngahari wigora buri mukamwana ijoga rukunda musyo gundo murundi onashi mukamwana inde musyo no
ntonda musiete kale kwataha kitonda mucho tansigo bukamwana nubuhoro buhoro ona shito ikahansho kandi amusiya nubuhoro ikahansho no butina wo mama dekanta kwenda garkanti bo stame sokoto banzo yize kureba gari sokoto mukaza shwerwa ninga nahingo hatsabwaki numukamwana nubu washwere yafu mutamana manyi yo okiri umurembo gwakare umurimbe kikatashwara tokora ngo yiza jwire busha ashwire busha ngo namyo pere aho yakorobezamo ombiringo byayine embi kusinga y'uburingo yafu mutamana yakorobezamo nta mugira Rwanda musyeta kumanya no guteka amaju bakumanya byo niwe namanye bya WhatsApp ngure smartphone abakusije bya WhatsApp none nasa kugoye uburomburye nasa kungoye rogo konga kima yana manya goya tokashimuburiza unaza kuchumubuza mwishati ngo kuburi ora nakutekeri uno urya dushemero nindi yari byebye mwe nkoreki urashaka tutamugama nangwa karunda akenda umutoko mugorora myenda mazima gwasho ko myenda yuzuye ati tuwashwaza nyuwashwaza we habuntu tamugurura kateteya ninga akateka mwaka suit tukimanya ngo munyakuno yishwaso saro yuzuire uti tato mungweza yenezone izinizo ningo deni wo wamwiceza yagenda mana wana nkoreki we bareke wakora kandi ni wandemire ukinye no mukamwantu no mukamwana tena mureta ati ni washwaza we utagira ngo ninya nashwara tukora ngo ajure busha dera bara utakagambira abantu ndero ngweno ngo mwana mu rugo wanje tinkaza kwetera no muntu tinyete nango na mukuru wanje nisho nte yo mwete ntijorebe umukamwana atugumurabye atsa ari yatashe okubonera kwaboniri we bare kushwirege konka mbweno mareke utamureka yo kushwera umutawuni kurotiye buza mukamwana wawe umbuze ibyo guteka erizoba nabwe abano yaguye nubu angoye robo ogo abwo yo gira ngo mbere nyina namugoye robo rariye rero ngo robo namanya kubugoye obundi kuyatango yiroba WhatsApp reka tugambe nawe iwe mukamwana weza ngero bazo yimukugarke hari weza garka hankubuze garka hankubuze ay ngaha mukamwagiro tekubura wawaye bwitwara no stamuta okuguru bakuteka tubuka sana watigana sibwe ntebe tinakwaka nkwakaciye ko bino ko wasamaho hapana mzee fine oryoha fine aha nibakweta fine aha ndije nibakweta orije amazina ga usoryo nkamwana amazina oryo kisa orkisi kisa dia shokote wareta wena tabani zako bani kweta kisi dia nuko mazina ga mkamwana kisi dia ati kisi dia weza arutina nyenda kuvuza ninyo sozara taro ndizo no manya kugoya karo tukureta bagoya mzee namureta bagoya numubi pansaba mwana tupansaba bagoya konkayo tokasa kugoya mpansaba tubuko ngwendo no manya kusoburu nabo tupansaba ko abo kusoburu nichete nsangu mbene na soburu mbene na goya tupansaba mushinyuka ndi uburubu nkanoza kunpereza ki ntukureta bakitari mzee numureta bakitari ngama bantekera konka yoto kabasa kungoyera karonga karye mwesu no manya oburu no manya kwera ubura kusoburu warwe mzee byo namba bikora ebyo byo namba bikora bahi bakamwana pansaba tumbabikora mzee sokoto numpangisa bo kungoyera nakubyega no kubyego ngoyere naza kubyega mzee henena nebyabire takomi bumbo mukanwa huta akana konko kakuza kugenda kati kakaza kuba kuzaho akafero ko mutima mukagenda mukafa por tsato nyanya ninjira ni gorko semyenda ninjira ni gorko mwogeze ebyabire nabikora hati urukiza no gumo bikororoko kora inde koziye para kuhereze yanda kuze skata kuhereze yanda koziye myarwe nyanya sokoto watiri mwiroko mugarike yo murahuke nimuza ku mwiroko mugarike yo nanyo mwashanga ndiyo ninza kweshera mwiroko kana ebyo rwigishite bukora ho ryari ay urwigi mureke kashikashe mutaro moto mware to moto kabigarike yo mwiroko
mwiroko ndavu kangume ko kumbirene ibyo no bimanye mwebari murakukeho sai kwa kuba yayatsiri nayakire singetara korore akabaka kasurwa sana muzai kaka yayakire leta ni zako beta ndekora inga sokoto ijorebe dugayo mzee anamanyisa shi mzee bintu bihebugumere wotamanyirire nogwa higuru kayi n'urwanjo kujangwa ino rwanje kamani mwana oberiye yushema kubana oberiye bako mukazi shira yande manyo nyaje ngamba ndaje basi yakore make tata wanyu nagamba ko tiyet kujangwa nagamba ko konkiyo to kwereba ashindinda yoburiyo muke mwanshobe muzei ndakwereba muzei nogo yoburo muzei hehe kashatu mwene kwa yije to kuza kumgoyira buro hatu notekateka ngusoko nicheta sangwara ashorwo wanyu agoyoburo ngweno noteka iyo to kwa amakago gande hatu no jangu echiyasigara nagamba na sokoto no jangu niti gatate cyo wakora kimaze echiha sokoto kangwambe ngisoma kazi tena kubinsha mukazi wa namukunda iroko shwero mukazi wa urire ngendo shwero mutahuni ko kakirizo bakero musharo taragambira abantu ko shwire tushwire mukazi anye uswire kimbwene ushwire tahuni ushwire tahuni loko shwire tahuni iroko bakuretera abatecho burya mwe ntimati uko kwenda kuryo buro bakora numugura numugura mu hotel muri mwe no gona manye gwe kunyige bitocho kunyana za kubiteka mu rwikabire iroko ngwene iroko shwire namwe simugara apana kandura mugara ineheka iroko tararete iroko shwire mutahuni tindiza wawe ni utargijo wanje utarigambira na ntirigambira abantu te shakana mutasubwa zo mwana wanje kajiko urire nareba nako bakatwarira mu kigara nakagenda nanya nyenye mwita koje semparaka iroko dere nkaba nanye nguru wankunyo nyiro mukamwana ugo tenko basa nowe reka ngumbu mwanje reka nga murondero mukazo ndisho kajiko muzee wareki yatwara byabati konga saide mwashikire manya muzee mukazi wanje yina Mario nkamaga maturu munozo washozara kandi burije mbire ni nkugambira yakiraho kumara amasya nebikibi ati no manya gambarasho uguno murimbi ebyo kugira ngo no goyo buro ntubasa kupandisa can hire some people abo kubasa koresha noreba mura uguno marembe katwitirize ni no marembe konka wabanozo washuzara at least teka mu kitiro sobe no obeno mangu no muntu mukuru hajere binte buwayeresa gamba tukomeko tuburo otuntufunura abugoyi otokusa otuntupanyisa aboko nanga mubika mubi hano guno murembe niyo ngakuga warenza amazima hatu numanya tahenza ngakoso tungiromuka tuza kwese utungiromuka akwicabire konka bintu no batsanze ndongo oberebe mu I'm okay. Nozomaka. Mwaka obukoriti. Kandi hatu nakore. Ukagenda wito washozara ukunami nato munoze yakuzara na ukunami. Hata ukunami. Ukatira ngo micho wade. Mwana ni mangu hateliza azwara je muni kushemeza muno kushemerwa ati. Mwana umbufuza nibyo kundebyo. Nkakujanda guno murembe musya mwana. Konga to. No murembe musya ye. Tinyine buzu. Apepe nteka bintu moto kontware. Nyokutwara. Abati to kontware. No nanje no. Nze kulonda bashija bada ndaje nako. Echukana washitanda kota. Ashukuru ina kugira ntwaro kanga. Nona kukore. Sente zinkwireze koze se itsoke gendo pagise special ekutware. Echukona una kwanya ryo motoka. Sente tuzukumara ni. Nyoni za kuija bwa nyuma. Wachenga. Zasta manze za kusenjera zino ngo yetinka gendo wanyu ku muryozo. Twataganira so. Twe. Kari mwana. Kari. Fiona bintu byakushirokwe bana mu nyambi itashwara ngesere kabatumanya
Yo mu bate kumita mbona chiza. Wewe waje mbiduchi. Mketa. Naye kana wa kulia. Nateweka sana. Mwana wanje. Mshukuru wangu msaruni bakakusaidia. Reka kwenda kandi mwana wako betero mukoni ingamba ki mwana we Sandra yaturetere ibintu birungeri akozo. Wani aro maramu wasibotash kawacherwa kwate se mwamuge mukwe hubashi mazima haza turyo ntwija hano turya haruguru hano ya mahanda henyine kujwara se kanje bashi Barete bintu bindi. Hano yatero ha. Yarete bintu bindi. Mumanya imwe nambe muryaye amanize gamba mutuko mutagira cyo mwagambira mama amananya ogwaye azirata ashimwe mazi ozwirot anjwirentasha ukuzwira zawanye ko za rotio waje ngo ninza kahe wanye ko za shoka benoza kahe ninzo wa mazara kinyere kuzwara ozwirot opare bugufu enkito ashimwe wa leta na mwana mwaje nkaya kusingo kuzwara kaje kubuze kwazwira nkubuze wewe warajwira busa nkubuze bwana to bajwira rumnaza nkubuze kanya kuza kunshwara zombi kanya tunomurembe umurembe niyo to kucimango no marembe umurembe kuzwara utorga mushijo ujwire mpare ngufu ujwire vesti debe nkito serpa zonchira wareba ngwajwire busa nkubuze madam kuzo gutoka zwara ki kuzo watotoka zwara ki aha kuna gambera ho wangira ngo enje embe ni wabjwara kunyihora basi echo kubyara cyo kusharura ukaja ngo numurembe mbe nanye ndo murembe so tukirizengane tugendo wanyu tubihendereye aha emyende miro chikoje kuzire keruho so what yuko tajine yutorangire kandi bakagure hihendo botayona abo cyo bona ngo tukirizengane echo wakozere echo nakukora echo wankozere echo nakukora kandi ekiri twinabwire kate niwe tabya watakasutezani we byakahugi moje wanje murungi atindi murungi ndi moje warukundira atumwami agangare ko ari cyo kula no wenda cyona komboza ari no wagerere mico hatiya niwe byo bereke ne byakare no mango ninye baro ningatinyi niwe bayi urwo makazi wanje kashagwa cyo urukora ndugabe ibintu ukaguma hati nichiriza kore cyo kula no wenda cyona ate mane erizo bana nabo mwami aha nimba ndiki mango twira baby wanje bizo kajiko bogeze roka cyade neza kweta mbazi nsutinga nugo aha erizana abamwami urumwe utwira urumwana wawe kare kiri kangambiri eshaze mune zinsiga hendera ndiki ndakore kana kugira ngo ukore cyo kula none mpapa punishment yo n'ikura none ndamwe mukonka tugenda wana kusasiri njware ngo yezibonere tugende uwanyu kiboko mwana kandi wazari nkoni nozirika to kuzirya wazari hapana kiboko razaba ubu nabene zo wanyu ukarani mfutera kashidi ati bintu bicebyo no kirize mboga gato kuzikiriza
Nyo mwami tingubasa kwiciriza kuntera hizo bargembaga yanje. Muri wono sora muki? Mwami niciriza. Wana ndakuntera ntere twarwo muko witu. Umukoro kwawe. Aho niciriza ntere nko nzo. Hata naburugamo kanjende. Mwami niwe. Aha niki? No ciriza mboko. Mashara mucumu. Zasara mboko ngambara njende. Mwami no kuntera mboko zinga. Utambuza byinji. Asanemu. No ciriza mboko ngatakukiriza mboko. Niciriza mwami. Ukiriza mboko. Kwataho. Kano tantezo mutwe. Kwata ja simiti kuriya. Mwami urse. Reboku. Najya toreboku. Amaguru gatoku omutoguzoko. Tingo ontezo mutwe kandi. Bas. Hatukumo ndetombazo gwawe. Kandi eyina atero kakwata tingo jubara. Tukirizingana. Eyira akwateho tingo jubara. Tena jobarejo. Teka. Aha, nichi. Tukabire garkaho. Mwami no kuntera nko nzinga. Tikubara hasigara 30. Noze ninga to kuzirya. Karo buratandikire tingwereza. Abya muka. Utazayo hari. Oteje? Utazayo. Mari kwa sawe. Mari kwa sawe. Kasang kami tidak sesi. Kali bos. Enza kutera na napa kokize. Okay. Mchara reporting. Oyo mtu kwa mashanyarazi down. Ni manisa te kama even kwa shahi. Mana nbize ine kinani nchimi na lionteche. Okuteka nti manisa ngo ahona hajamba eri ebisimu rai aho tanike. Chona chisiga shirishira emvuzi yawo tizitebekanise ngo yoteche. Har mawo nkashwera basire kwini. Ogumoye giftegura hantu hatereze. Mwana atubanye genzi banje kubakuza bakashangenje na hashati. Anjimu. Betera chai nyenda kunywa kugenda nyino ruki. Kare mwana. Bazo jirobi. Galo. Sente steka AMT. Airtel password ya ekanye. Kare. Ni chai wate keki na ni sente zimkusigaje ngabe kushikaze jete twara ne bituri bya iro ngo mishu koko untarebere napo kandi mawe tito abakwenda shera basere kwina mawe Otwira ryo mugahe. Mwazani indere hashoni. Tama gahe no batsanisa. Ato mshija wanje agenda one day come. 1 day. Kamjati. Nkaba ni nyenda I wanted chips and chicken. I wanted chips and chicken. I wanted chicken 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 and chicken. I wanted chicken
yemerera yaza kungurira akatogo ubana kebyendo bana kashi kakamushuka stani na mutume nkoko nabana kimango ino kureta yona yareta papa kamwe no kubura gukora yakanira doga yitu akanja ngo akati MP niziraba mu muka MP niziraba namani muri haka kasandra no maka funuro mushija kanyon kanje kafunuro mushija kareta tukatraining okatraining abo kirekire umushija nakacunya baba umushija nakatera kare nyamwe n'umundeke Shuru umushija wawe ntimushuru ntakigira amageza mwenu kisata country ninje nka umushaka akantera kuyantira kongo wari kufata neza akantera umushija kuna amazire kutunga training hati ninye kumutera akafukama no mama nafukama sasa mbanza murinde umushija wanje iwataka kuteraga notera mwana gayi bakantera umushija wanje echinku mutuma nicyakureta namjani nyenda enkoko aho nagireta kanyo kandi nyenda ente ayo kubireta nyenda muserizo mande enkoko rwakabire mbuzo rwakashate ente niwo kunkamana ndikire nkoko yona asore ni nyayana nabo kujibaga no yayana nabo kujibaga nagirete bagiri ninga wowe nyine nataro ni muhereze dakika ni mugira ngo shahezi ibiri abe yatahira umuri cyane bahoze karenga ibiri ni mukurebereje zakasha ibiri kareba ndasimu yacererwe ni muraza hero tinkuru uyigura nakustandika echo nakustandika nabara yakomuka kakwate akatandika kazasuma WhatsApp esimu ninze mwaka kandi nanye nchatingana baba kazibeye mbujuma mbugambira tuburondere atinye nakustandika utakachikoze shahe mwezi shahe mwezi ngwato hello yo atinye shonga shaniwe naba hina abandi ngamire cyo wamenda kuranga nandia wa Fiona so banjo je turebe kare hatereka mahemba tebeze naka kichakara mu kija maketa sana ngo bahereze katasiya kubakatera kasimba majuru nyukama kasimba majuru nyukama tuenda kumfure sportswear na wajware azo mu rurengo rwite ugira tcha hati leta twate umushija nakacunya umushija nakajuma umushija nakatera ijo nkashanga nakashwami nyabo uri nyamwe n'umundeke nibi waje takubasa kumukoro waje atogo bamutandika nko kubandandike umushija kantera umushija yanyegese nkamwoza nebigere ayize sinzi konkati nkamutare tachiganywa shahibiri nayo acurumusha cyangwa bahoze karenga ibiri niyo macengerana yagaruka kajya ngo niyo yakaho simu yatandika atati kitizana twatahare kisero yakaho simu agito mu kisero yaje kwata hakaza WhatsApp ninje mwaka benwe punching bag no ma punching bag arge mwegeze ndakumanya umushije washwe ndakumanya ngo abashija ndubaba kwatse ingareza kana ujana yakubwa umukono gwe cyoma abo bamutandika kuko bantandikire konga kuna amazire ku trainingwa targaruka ku cinkora Kalukanyani. Asha mchwari. Mangu mpaka hagu. Kankoko wasa unjinga kubine. Ora utashiya utinyene shonga sitamira hagu. Sitamira. Shanumbu n'umugore mwana we. N'umugore ni ezo sumuzona wasa unjinga kubasa bineje. Mfite ibinyambuhiye. Wabache. N'umushije wanje. Kira kayandemo ya kabiri tabinesho naine yayo mana nkunda konka kirengero umushije wanje ubona cyo nenshi kanta kata kikavuga ningambo kachaka bayantiro bira ture banzo ndo no haru kuterori umushije wanje natera mhara wo hashi umkaza stebiwe umkaza fira nisho cyo amo banze mugambe tashambwa umushije wanje umukaza w'umusomo tatitera umukaza tatiterwa kugambiriwe kandi okumeno chimango umukaza tayibi konga notera mhara wo cyageze gona notera mujere ni kutero gundi notera hini kugarura mu rundi
Wota kwenda kuriya nimbya to mukasaso. Kare mumpa magezi. Hati no maicho rakora. Yaba yizire kufite muri nkate boni munyacari. Yakujuma hati ko busuru no mani bakona. Busuru to ina magezi okwate cyayo jumushuke. Oyemerere. Kangabe. Akona kankikachi. Nkugambira zo mu ruju wanjye. Iyo karize ngo ayizire kutero kuri. Mbiza kurwara. Pato mige bya hansi. Bimige yabuhuje. Nanga kakutera. Iyo nta kintu cyangwa muno. Iyo kigeze. Biza kukireba. Yanga no kwimusaka hikeye ngo nakora byo. Natangishanga. Yagamira wabimushije atakunyita. Kama umushira nakwita. Anyabo ni wereka. Korero ndakuba mukazi wo mukazi. Waro ndakuba marango bamaranga. Wahura. Pato bimige. Ukuri nagaha. Ni wari kureta nakumanyira. Nakumanyira. Akubuze. Nobasa kubikwati. Ogoshi yagambira n'amazina. Bimigire kare rero gumeho takwiye y'umuhoro nakwiye yo ganda no yira yo muhoro yira yo mboga ubu ujejezo ako naga ko ujejezo uza kuro korabi okamakaga bikwato korot kunya onyigi ukanamo kubakamure myenda wano yoze wora yogize woza wazi ukamure myenda wazihira nawo mwana tinkazi achiko kubikamura umwana akabura mwana dakabura yo kamure ece akakuriya ko banzo kagende mu hati nore mu twanje ebiriye byanzu ubu bitinire mukaje atotandike kumugezeze yakushanga no simura kaza kujuma mutegeki simura yetera hasi atayirisi ruhendeke rwahendeka turi kugaka mukumanyira ece nimbasa kuchikora cyane yashanga no yoze myenda kaza kumanyira mushuke bafu ya nisi no kino kuja eco no basa kuchikora buri kimwe no basa kuchikora nito tukatana kan tugeze sa buri kimwe twaje yena no kumanyira akakano karenga kantu kungano mangu kakachanga ndi mukazi mukungu kantendekire no mango mushakaje kunyita gire cyo wakora umutu wanje nahura reka ngende ngeze kugira ngo ogeze obukore some action obukore watabikoze nikiza kwise nkoni kumanyira kandi tutubakushwera n'abakazi kumangu tutwangu amanya kumanya revo no mayo n'umukazi namurete mu nju yawe ibire pati ingenda mutandike hata takamuresire n'umukazi mu nju atumana ushanga ine yose ina bariyo nibamugudisa hati yatadanjata nakubasa ntakibasa iwa mchara hatoringa hikana kusugomuka kuota kurebe koringa hatereka nkubuza nyine bintu bindi kwenda muju kandi wanokimanya ngo birumo nyenda kugaruka kubyakira hati cyatuma watware kushumuruzo kandi uri kumanya ngo nyenda kuja kwakira ibintu documents z'abandi wanofati burijo to kumanya umwanya gutwira ntukitekamo dahuka ho mangu hano ya dahuka nimba da ciki 10 deba na inaza kuchora na macho hata hansi washanga gayo mere ogume niyo nyama nabo wagareba wagahurira manyaza jeni dahuka ho mangu Ote, noruga. mamwizira Garuka hano. Kwatensa kitwagira ngo amacwatege na washanga gayemere n'ikora. Mbe nakuraganise ki? Mbe nakuraganise ki? Garuka hano, garuka hano. Agane. Amacwate gacuru. Garuka amacwate. Sipebaga noruga. Noruga mukatari. Nakutumayo. Nakutuma mukatari. Nudo nimba se nukugarukira. Nje nasitama nahazi. Nakutuma mukatari.
Nebyo byo nokora njire uno sigenzu ni ndebaho paint ndebaho undercoat ndebaho irangi ndebo yuno gire ne yache nokora ni manisa chi no manisa to chura jero nyankore wacha wa maneno wewe ngene hati eza group zogire mhata bakwigize mawe tinchigamba no ngaraka muko kwenda katantegaza ni wanyombe ibi mwene chikasa siriji chenda kujirebo mchivuno ngati ngibi nichi ati nibyotani chirere nonda kugwana kitu nonda kunjo mbweni tochimbara muna kabunta azangi nikubambura watera nyowe nikubambura kwenda kamanyiro kakurigera wacha wewe mbweni nyabo tochimbara muna majizi hatu noenda no kundira noenda no kundira noma ngiza koza so bazon tebez mwakaye mwe hatu nojanga nashigata kuntaje ashanje ni nkora makeup yanje atunoza ngiye ni nkora makeup ntichota kureba niki yenda kugeza ko ndo ansa kontera ita chinta mukozire munyegere gara magezi ganya n'umwati apana tinchigarchara sasa tinchigarchara putera Ngan azza munyigera hansi yatera urwara no masa fiona gira kwirige n'ingoko zire wana no ija gusaka mukwasere na muchapa turwane reno bitata turebere otyo mukwatenyo enturo zinyo bitachinta mukoze aiza shanye nkora makeup yanjye yenda kuzo kundu ansangu ni nkore bikimanya mutanche ko ekora mangu ni manya msadori ne bici amazike gabe na ya urgira wabikora bitachinta mukoze kama zorinda hata na mbere tinsa ni ngamba kunama jiro ni ngamba kunama tuwane Twese nabeni bagambira tuwane to kwata hanto kasigaza amagara bazorinda nanye akiri yakuyamba enturezo kararware yarwara za kansa yabara kuzara baro yabara kutweka ngo muno ni nabana banga ngurogera amagezi mumureka kumva nyongana umunizana mundeke ebye byanyitimbiro omukasta gayo wa no omukasta terwa ushuwa urango wachazi nho na afere umutahi wawe ukamama gafi numango shayo ntati cyazi yayemerera akarware ntura akazomwirwaro bakasharo ugunana kigaruka kuzana nenda kwita mwana wabandi yebye timbira umunyonkani izane byanje agoze skuru nyonkanta bimushiranje atanampurikiza no nakuzoko ninyisho kwijya wakirebe cyitwesho reka maze mbagambere story imwe uharo nyine ho mwana wanje akayi n'umwana wawe kunyara stana ryo myaka nkikumenyesha twongara kushesha stana burizo amana ko mfarse then yafuna mutahi wo yamuhabura ngo umwana we yamukwata musibaka kira akasibe ngo atagaruka kunyara stana no manya ngo umwana bakamutwara na stana bamushemeze Iworo muno gambira mutahi wawe ngo ayimeranye ibawe yengwa mu dentura icyabene yenda kishye omwana bakamutaha kitanda omuchi wanje murungi ubwo byakugambira tabigendera abo kube byakoro we tubiriyo konkano omanyanga bamwe mugamba ati byo mukora yo mushije hora mugire hentura ngamba nyuka munini but before tutakajiro ko yori ndigiro adorin turiya hakabana tsebeza ngwenji akana agira ngo mushije we takumanyira nsina mutera na mushukamizi na mushuka cyayi murabe duka na nakuri ya mutatsiza wehe
era batakuchimanya nkozere ki ngogireyo nze ni mureba nashanga dore mbamutira mbo icyo cyojwire iki niki ahabwense ni njware mpare okajware ndi akani mwe kubiye kuza gati nari buranda biri yakingandi reverando wakati reverando no mweto reverando batushabisa mutoro wakashatu reverando nabashabisa yuwa mukazi we nibana ubaniza koratsi mwami tukreba bashikaza bakazi bakabati yukuraho kari nonje yukuraho mangu kandi tingabarishe yukuraho mangu dako no basakshanga kada mshumuruzo tankini bamusibizama Jojeria yo namba gitanko nakari akashija kayo kukare bakaraka cyo kona karinka siko yaruce ncerebe na misho ganje dore narya hasasimbira amajumba atera nkente imagine akaba arya hasimbere nagira ngo tubafitera mu kazi umushijo wanje kagamba sokoto ni mpuna makani kagaraka nyobiye birabe ninga makani nzana nanje nkono bazinta kandi sha dore nicyo kirengire ahansi asimbira amajumba kura nkente no mamutera asimbira amajumba umuntu wabira rya ntatujya ngo tuba kumutera nagira tike umushija bona mushika kiri kigumi dore nashiko umushija chai hata nibamurambika no bamutera manje mansano mbana mugambe ibintu numbiha ga none mwenda kunde meso mushija wanje kuremeza mushije kanyoti kuterwa nyonka ni bigama kuzana dore no yabiresere nyoti kuterwa none bakazu mwagamba nabibura kambara cyenza ko tekera mushija wanje kandi kugize mu mushika chai yinshira umuntu wanu mucyara wanje mwami ochoye rashi abasiza sono y'inabagenyi rizakacyarenga ndaenda nyero kashi hate kiruho ari umusigaza kanye ngorada wa radio iri ibambingireho so irizo ishahizi yantera kasomo agira ngo umushangari wa abusenta hagire program yanshomeramo so nakuzayo asanga diru neramo kiriya nje nabone nizagaruka kusobore konka hano baraka kankusigereza gundi planning aturebe nanga funaho ranch tindu so nyom planning asap apatra tragariki hati wachenga hayo mwami kare esime yagumewe kare yes Hello? Storage. Mama yaciruho. Shija yagenda. Hakire kazi bari wana kwa tumhanda je bari. Kwa tumhanda je. Kandi raka. Achabo Waweza wisha? nargaoni Kwachira. mwana nyeme moko tambakari banza nakore fermo Moya wajeta so banza ngambire shakore Chiriyaha. Mushisha yagenda. Konka ko mwanya de. Ranch na sapa. ezeze sente ranch na sabo Nyinezo. enkumibi Nagenda katagura chiriyaha ko ngajana. Kanka bike. to no sigira mukazi chi shanantar kisaniz kutaguro misho Yani. hati zardire riya no mai ata bashija bina kamani hanu bamanyirana ateze nk'imiberezi yakusije naenda lunch naenda kusapa naenda na breakfast nchakara kasheshe
Ah, kumyezi. Ngani ndi hera bashija baboro. Ati dukora. Tinchi babasa. Dukora. Atu meshi kuzakora. Mbache chija cyane kingambire kugira hero. Bacingambire. Chirukundi chija. Chantere mtwara barasa. So nyenda kubihibani. Ngo so nyenda kubikatata ngwafiri. Noza gumaho shitame. Kama ile chizubi nabasa kwanga. Ata kuza kwanga mujire ngu naferwa omuje kunzikira. Ido kutura ko muhanda tujware byitu tuze out tuze kweshemeza. No kirebo za konti za kwenje twenge pa no jmahe Manyere. Kajiza kutera. Ale. Nitanje nabani kwa. Amazi ntevo ko muyaye wanje mubihi. Ngokutata yafa. Shoka atakwata. Mzee yafa mwami. Bazoje turebeko. Rauka mwami ngendeze kureba mzee wanje yafa. Nyoti imana cyo gukora. Hey! Mwino muri itanu muyaye wanje ogu. Hey! Ntego kuza out. Hey! Lero ngunu babe panka. Ezo mpare. Kamurindi. Takashanganishe kaka mangu ni mubiha. Una mazima mzee kufa. Una mazima mzee ya. Mchara. Wana mzee ya. Abuna mama sore mchara. Sitamo ikikani. Hatsi mchara. Ndo yafutire sumshabana. Kabante resumanya mzee ya. Uku mzee yafata take yajwire. Konkate byona. Lekano sente. Okuzika no kwajya. Timo okuzika no kwajya. Kama nzenze yondeba. Hata mchara. Ino sente n'abanyine. Ndikamukuhereze. Iwe gende nyoni nza kushanjira. Ojeno nozankaye. Nze kuzika tatazara. Ukabura kuzayachkurire. Nonda kuza kumusika. Toke yanzura tina rukumanya. Nonda kuza kuzika. Chari chuagamba n'amazi kandi ninturukanto mishogaba mukodo kandi bantema humutwe. Hatuka kwesentezi. Reka kwesentezi iwe gende. Zubura ho. Ashwa kumusugota nunda kusigenye kumara niwe mwamwe sente nzintwara transport nizo mukuzika nizo mukora. Mushaka shako mde nagwa nikaka. Nzezi nyona nagwa. Esite kuzana ndetse nizo kusindikira sumu. Hata mchara. Hine binachiro mani nkora. Ni ukamenga tire kuri. Nuza ko nongambe kugenda mishitwa mchara. Hapo kama lise nocha kwa nontera wanu kayo. Kama hizo kureba nitira ya. Yes. Kama interview. Baga twakuza kumamba tumania. Hati ya oriana agenda sigahe 12. Ubiyampe mtwari. Hello. Ashfiona. Banzo ije diru yata ham sente ya sigaho nagito naziri ye shasha. Banzo ije tugenda tuenje pabore. Tunywe, tuchakare, tuzine. Ebera kora tora ngano wakumanya. Kare. Hello, Fiona urinkai. Mwana rakukara. Rakunshanga ndiye hafa akamfata ini. Bantu ho wanshanga. Kare.
kikanongera Nika. ni nakweta ngo tugende Nuko uzagenda ati. gaho kontu wogira ngo ndiyo musuru ndiyo musuru Utera. harawoha Dakati jende. hato baby musige natushereka nkaha twampuga audu zakodoka tugenda Gira nawe. Nuko mara kusanya lafteri banyi mugambire. hato bano muterera wabanyine Kwata bitu. Hello? Mwami, uriya mnyani wanjye kisadia yaferwishe umukato ranshange turumutsa kuziga hati ekunko utahekare abashuma babiri kare kare ciao tugende n'abakurata manya ishinenshika n'umuyenduka kamujyabwira maze kano mahitiro umuntu nahure byabaho hati nanyinjira ntashuga umwana yagenda wenka nyiruka kwiko mukashangana mutariyo ngo muhabasimbura hati nanyinjira mbirikireho ngwino tugende maze aratuzenka tugende ni to kubasa kuferwa shoka agenda wenka ukashimwa nanje maze arazuno kugenda ziroti kashinanye kandi yo ninyebuza maze aratunomekera abeho nza kusina bogarukiro muka ndumuni mwana wanje ni hano to kubasa kuferwa shoka agenda wenka mbashino ndakugayisa eka yanje naniye nango baje ogarukiro muka kukakananye mwana wanje nyendo ikirize muka mwana kwabureje okuku wajora twoshime kujara nozo mu rufu rwasho konkamanye niye ndangiye no mu mazara eriyo musha kashite mwene kari ati wobogarukiro muka inza gukora buri kimwe cy'ukubasika cyona ndeke ngo nakusindikira transport angine kusindikira motoka mazara no kusindikira motoka niza kusindikira motoka onkamaze mpiko mukandebe mbere riyo ntebeka nse then niwe wijo ofuna yo washyira ko cyakubere ko cyishimiye kubakira za koherereze motoka yarize kakore